أنت الأمل الواعد، أنت الأمل الرائد، فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أمها لبتي أخنا أختم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الله تعالى إلهه مي مخلوق خلق كرب مفهو باين مخلوق أنبا مخلوق جمتة ما تبري كربا ما كربي باين مخلوق اختيار كربا ما تبري كربي. الله تعالى إنسان جترين إيمان كم قاهلو ورين ما تبري كربا ما كربي. أدي إيمان كم قاهلو ورين جترين رسول بيكلون ما كربا ما تبري كربي. رسول بيكلون جترين أولو العزم بيكلون ما تبري كربا ما كربي. أدي بيكلون جترين بس أرجو من نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تبري كربا ما كربي. هما ياكو الله تعالى دوستك بلائرو هكر دوس اختيار كربا اهن دوستوغ ما تبري دوه كم غالبي ريتو كتيرين الله تعالى ليلة القدر اختيار كربا ما تبري كربي. إلهي مي سنة قدشون الله تعالى أهر تريغ لفاف موا مستوغ ترين باين مستا إهم مستوغ ما تبري كربا ما كربي. الله كيرت القرآن وحي كرباني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الله تعالى حضرتك إله تعالى أدتك بن هد بدوه إله تعالى كنا ألفافني مستوغ عددك بار مسكمغ كنا ألفافا إله تعالى مستوغ ترين هتر مهم ما كربا ما تبري كربي وحي كرباني منها 4 حرم إلى حرمة تري كربا فوا هتر مه إيج تريج بي. نبي صلى الله عليه وسلم إكليج فانوج صح حديث فلتوجا أرجو منا مهتر مهكي كوباكان بيان كود دفافة بي. إكليج فان صلى الله عليه وسلم جي حديث فلتكون منا إنجيجو توجا الله حرمة تري كربا فوا هتر مهكي ذو القيدة ذو الحجة محرم أدي رجب مهتر مها بهيجتون الله تعالى وحي كرباني تيباميهم هترمه تريغا فلا تظلموا فيهن أنفسكم تيباميه نفسك أنياور واش هذا أنياور مكي كباتو أنياور مك مرادكي متنوغا فافكرون أي فافكرا ميها أنياور وني إيناغا أمل نفسه. ابن عباس رضي الله عنهما بدار وني إهن دوستوغاوس الله حرام كربا فكانت تكون دوره لوانجه يا اكو ميدوستوغا واكيم بودا مانكي ميمستوغا واكيم بودا حرام كربا فكانت تكون دوره لوانجه سببكي ميمستوغا كرا فافتا اهم مستوغا كرا فافتا كوره بودوغيمبي همي اكو ميمستوغا كرا هيو كانت تفس اهم مستوغا كرا هيو كانت تكوره ثوابوغا غوتون ماتي بيريبكم وانكما ابن عباس رضي الله عنهما بدالو يفو إنكم أرجومي إبجيه مهاتر مهوجا الله رسوا فدا عمل تككو الله تعالى جروه ودقتهم حاصل كربيتهم مشاكل أرجومنا بدل كرم ميداني بس أرجومنا وكيوج ميداني بس مي مستوجة ترين مستكى هذا محرم مس أرجومنا كريمة لهم ميداني محرم مها بلالا إيرو محرم مها كي مهاتر مهوجة ترين بس وكين خاصة ما تبري مهي. نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرفا فواني رمضان ما هو جرودة فهو ما تبري رودة كي محرم ما هو جرودة كمك هم محرم مس أي مهتر ما هو جترين بس ما تبري ما هيكان أرجو منا حديث فلان إنجي بدأ لو بتي أخون لو بتي أختون أرجو من مستوجا سمالو كان دين جه كانت توجي ترين إكمكي مستوجا أرجو من إسوة هنغرا منكرو سببكي الله حرمت تري كرفا فوا مستوغا إسوه هنغرام كرمكي أرغو من منا كربي نهي كربي جنبا كمي إهنما بس مستوغا بس إهم بيكو يس أرغو من حملا دي أرغو من هنغرام كرم فشافي كم غواني نما أرغو من إمي هنا هنغرام كرم هد كري فابي مي أرغو من مستوغا سمالو كان ننجيه إمي مهم إكا
den ayko mi mastawge tereng mi muharram mas algomna kurimatila mun dairu muharram mahuga algomen kurang samalu kan den je anen emme muhimmu kamaki vi havis ginan muharram mahuga rode hifu nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadith fultawga aliga ilmun vidalwani algomen ginan rode hifan je mastawge tereng emma he muharram mahaki Aisha radhiyallahu anha garihun riwaye ge aswa riwayat gawani Ramadan mas fiyawa ehin evvis mahegga emas ekiga nabiya sallallahu alaihi wasallam roda hippawa fanuwakam ehin kamun mas ekiga roda nuhifunu kam gaviyas nuwata nuhifi kam gaviyas algomen ebajehe mimahuga gina ginan roda hifedo mas ekkekura ehni nabiya sallallahu alaihi wasallam ge isvediya hadis ga bayan ve hingajje ekalefan sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi kamuga Ramadan mahuga rode fahu emme matiwi rode ki muharram mahuga rode adi muharram mas terigas eba ade waki khas duwa ade ashura duwas muharram mahuga dihawana duwas nabiya sallallahu alaihi wasallam makki dawruga makka ga uluvevi irwes ekalege fanu sallallahu alaihi wasallam rode hippa mungendevi duwa ei jahiliya zamanuga makka ga mushrikum wes rode hifamun aduwa ei kurige nabi bebe kalunge ummattawga ebebe kalun kurawwafa kantata varu tabegin airu ege terega jahiliyatuga holwerin mushrikunge terega bakiyoen amal tawge tereng amale ade ashura dohoro dehifu nabiya sallallahu alaihi wasallam makki dawruga ashura dohoro dehipevi iru ekalege faana tababe wadaagin ehem muslimunna rode hifan amuru kurawwafa ennuge ehnames madina ekalege faana sallallahu alaihi wasallam hijra wadaagin iru Madina ke tibi Yahudin miduwa roda hifamun dati ekama sual kurevamon Yahudin jawabuga denne kamgami annani ay Allah Ta'ala Musa alayhi salama ekalefanu ge qawm ge mihun Fir'aun ge anyavir kama nubawa kitakun salam kurevidu waskam ehemve eduwa Musa alayhi salam roda hippe kama adi emihun wes ehemve roda hifamun dakam ehindu nabiya sallallahu alayhi wasallam hadith kuravani Musa alayhi salama emme awla vegemwani timamme mi ummatuge mi honne Musa alayhi salam ge e sunnatuge hifuma emme awla vegemwani mi ummatuge mi honne ehem vidaluwe nabiya sallallahu alayhi wasallam edu horode honne bi adi ummatuge ehem mi honna ves edu horode tibuma amur korebe edu horode tibuma irshadu debbe nasihat terwe wadagena ehon algon men rodaya tiben samalu kan denje dostawge tereng edduwas ashura du haki adi eyaiku Nabiya sallallahu alaihi wasallam ashura duwahu ge roda ge muhim kam bayan ko dewa hadis kurava fa ehem bas fule argumen badalum argumen nam duwahu ge roda ge muhim kan mi du kollun hewa war ge roda non kan engi dehave gen dan ekale fa sallallahu alaihi wasallam hadis kurava fa bas fule ga mi wani ashura duwahu ge roda ge sabun isvediya aharu ge fafa Allah Ta'ala fussawana kamuga ummidu kurava kamuga in aharudu hoge faafa Allah Ta'ala erodage sobon fussawanya kivito algon men eroda du kollamvi algon men du kollun hewa warga rodeka eroda wanato algon men huriha emes erode farwater wangeje eya eko mi rodega wahaka deke mun dairo dakka mun dairo danna man jihani bay befulun mi fada hadith bayan korunima vidalu mun gendawa ehem vejjiya timam men ituru hewa amale nukoris tifada dostawga roda hifalima eha hisabun fuduni nun heyi timammen itur hewa mala nukuris timammen ge faafata fuhevigen daanun hiya ege jawabuga danna ngoti lobete akhon lobete ukhtun algomen evves hewa amale nukot tibe algomen hama ekani edu horode hifiyas algomen na manfa nukuran ehni Allah Ta'ala fussawani eroda ge sabum ves kudi faafata boditi faafata ke nufussawa ehni Allah wahi korwani in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an nukaffir ankum sayyi'atikum tiyabami hun timan ilahu tiyabami hun nahi korwa fa boditi faafatakum duruhli wa kama vanama timan ilahu tiyabami hun ge faafata fussawma ibahi kudi faafat ehmima ashura duhu ge roda ge sabum ves fohegen dani kudi faafata boditi faafata gajheni wakin khassa ko toba ya ko ashura duhu ge roda hifairo algum samalu kan denji anikama ki ashura duhu ge roda ya eko nuwana duhu ge ade muharram hoge nuwana duhu wes roda hifam masakka kono ade ya eko muharram hoge 11 wana duhu wes roda hifam masakka kono Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe
තිමන් කලේගේ ෆානු ඉතුරු අහරේ දුනියේග හොන්න බෑෆකමුග වනීනම තිමන් කලේගේ ෆානු අන්න අහරු නුවවන දුහවෙස් රෝධ හිප්පවානමෙ නුවවන දුහ රෝධ හිප්පවානමෙ එහෙමවීම ඒ හදීස් ෆුල අමල් කුරුම ගොතුන් අලගුමන් එබජෙහෙ නුවවන දුහවෙස් රෝධ හිප හික්මත් බයන් කරවම ඉල්මන විදාಳು වනී එකලේගේ ෆානු නුවවන දුහ රෝධ හිප්පවන් විදාಳು එවනී නොත හදීස් කරවා ෆෙවනී ඒ යහූදීන් හැම එකන දිහවන දුහ රෝධ හිපමුන් දාති එමිහුන්නා ඛිලාෆු මට්ටකේ බයිබේ ෆුල් මි හදීස් නගාගෙන් බුණ හදා එකලේෆාන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆයෝති තිමන් කලේෆාන් ඉතුරු අහර දුනියගේ හොන්නවා ෆිනම නුවවන දුහ රෝධ හිප්පවන මෙහෙමීම නුවවන දුහ එකඤ්ඤේ රෝධ හිෆංජෙහෙන් ඒ රංගල වාහකෙන් නුවවන දුහ එකු දිහවන දුහ වෙස් රෝධ හිෆංජෙහෙන අලගොමෙන් එදුහ රෝධ හිෆාකම වානම් එහෙම ලොබෙත අඛුන් ලොබෙත උඛතුන් මිය එබජෙහෙ සමාලු කන්දේ එම්බරං අලගොතකි ඉබ්නුල් ඛයිම් රහිමහුල්ලාහ් විදාන නුවවන දුහ දිහවන දුහ 11වන දුහ තින්දෝ වෙස් රෝධ හිෆුන් කම ඒ ගොත තින්දෝ නොහිෆේකම වානම නුවේ දිහේ මිදදුහ එකන හිෆුන් කම අදි එදදුහ නොහිෆේකම වානම් හැම එකන එම්මෙ කුඩ මිනුන් දිහවන දුහ රෝධ නොහිෆා දෝ කොල්ලොන් ඒ එදිවිගෙන් වාකමෙන් නොන්කම එහෙනි එහොම් මතිවර අජුරු දෝ කොල්ලොන් එදිවිගෙන් වානි කිහන කුන්තෝ ලොබත අඛුන් ලොබත උඛතුන් මි මුහර්රම් මහ ආෂූරා දුහ ගුලිගෙන් බයකොමිහුන් ඉස්ලාම් දීනුගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයාන් කොද්දෙවා ෆාමි ශර්උගා නෙක්කන්ත තෙකෙවස් මිදුවස්තක ගුලිගෙන් කුරමුන්දේ ආෂූරා දුහ කි ඊදක වෙස් හදාගෙන් මුල එමිහුන් ඊදු දුවස්තවගා එමිහුන් කුරා කන්තත එදොහකො ඊදු දුවස් එමිහුන් ෆාහංග කුරා ෆදාන් ඉහ්තිෆාල් කුරා ෆදාන් එමිහුන් ආෂූරා දුවස් වෙස් ෆාහං කුරමුන්දේ මේ ගොතක වෙස් කොග්ගෙන් වාන කමෙන්නු ආෂූරා දුවස් ඊදෙක්ගේ ගොතුක හදාගෙන් ඕනි යහූදි එහෙම අලගොම්මෙන් ආෂූරා දුවස් ඒ ඊදෙක්ගේ ගොතුක හදාගෙන් ෆාහංග කුරාක නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දස්කොද්දෙවා ෆෙන්නුවේ එහෙම අලගොම්මෙන් ඒ ගොත අමල් කොග්ගෙනවාන අදි අනෙබ්බයකු ආෂූරා දුවස් ඒ හිතාමගේ දුවහක වෙස් හදාගෙන් උලේ එමෙහුම් බුණ මුන්දනි ඒ හුසයින් රදියල්ලාහු අන්හු ශහීදුමා ගුලිගෙන් ශහීදු කොල්ලෙවුමා ගුලිගෙන් හිතාම ෆාල් කුරා දුවස්කම එහෙම් බුණ එදුවස් ඒ හිතාමගේ දුවහක වෙස් හදාගෙන් උලේ මි එව්වස් කමකි ඊදකන් හෙදුම් වෙස් අදි හිතාමගේ දුවහක හෙදුම් වෙස් මින් එව්වස් කමකි අලගොන්මෙන් ශර්උ වෙගෙන් වා අලගොන්මෙන් ඒ ගොත හදාගෙන් වානේ අලගොන්මෙන් ශර්උ වෙගෙන් වා කමෙන්නු අලගොන්මෙන් එකන්තත කුඳුරු හෙලිවන්ජේ සවබකි ආෂූරා දුවස් ෆාහංග කොරන්ජේ හෙගොන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එවනි අලගොන්මෙන් දස්කොද්දෙවා ඒ එදු රෝධ හිෆුම එම එදුස් ෆාහං කුරුමට තකනොත එදු අලගොන්මෙන් කොරන්ජේ කමකි හැම එකනි රෝධ හිෆුම් ඉතුරු කම කොරන්ජේ නම කුරුන් හෙවවෙගෙන් වා නම ඒ ශර්උ වෙගෙන් වා කමෙන් නම අලගොන්මෙන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකන් කොරවන අදි කිය උම්මතුගේ සලෆුම් වෙස් අලගොන්මෙන් එනමුනා දක්කවා වන හෙන්නම එහෙම වීම මිගොත ආෂූරා දුවහ මි හෙදේ දීන ඛිලාෆ් කුත්තකුන් අලගොමෙන් එම්මෙන් වෙස් දුරු හෙලිවන්ජේ එයා එකු මුහර්රම් මහෝගේ මි සවාබා දරුම හාසල් කරම අලගොමෙන් ගද අලා මසක කරංග බෙජේ ලොබෙත මුස්ලිම ಖುನಾ ಖುතුන් මිකමුගා එබ්බේ කනබ්බේක ඉහි තිරිවේ වාහගි වෙරිවේ මිමහෝගේ දරුමයා සවාබ හාසල් කොග්ගෙන් මිමහා වකිවෙගෙන් දා අද මුහර්රම් මහා වකිවෙගෙන් දා බෙක්කමුගා වුම අසුම් කණ්ඩාලා එගොත අලගොමෙන් මසක කරම හංගවා سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت الأمل الواعد أنت الأمل الرائد فيك الخير عظيم إنجازا يتصاعد